Wabare hiwagumira ha TV West okurwa mukasheshe mpaka nidishaha mbwe nakakire horoko banza burishaisha tunecwega uzashahina tuba tuyaganira magara gate tutayisa abakugu umushongaze by'amagara batutondora buricumwe ecubanje kwata ahariye cyo twija kugambaho nabwo nyumanya ho kwata niwe nko muntu ubundi tugira muka tuyitwe ndware zifitega danguzo simple ubundi tujya mu namarogo andwe nakcware ziyendwara eziri kutambwa umarwaro. Bwana mabazi yo gutwagaraka twatungumsha twatayisa Dr. Jamilu Liyimbazi okorga ha Star Medical Center umujungwa umurembo rwambarira kandi mabazi yo gije kutuganirira ahandwara eitwa yeta hypertension yo ni breto mu rujungu rero byasigara mbamusezera mbwenu inkomanyisa ngo niyo tuzaganira mwabazi yo go I think abasa futande kantagambira habakazire bari mnonga bakazire health products mukutkorana n'ebyamani mnonga kandi bakutusiyo program eji yebyamagara kugira ngo abantu tumanye tukorga n'itukuza umushongezo umuhereza nico butunje charity kanya chire Dr. Witu tutandikireho. Doctor, you are welcome. Thank you so much. Amazina Liyimbazi Jamilu kuruga ha Star Medical Center umutawune yambaja. Ni mpsyo kusima TV West na Kadhere Health Products kugira ngo batusyaho program eji kandi abantu babasa kufuna mucyo kwega no kuyambirwa umushongeze by'amagara. Yes. Hypertension direct. Hypertension direct. Hyper nje kigambo hyper no chura. Nimba ndiyo hype. Nimba ndiyo vibe. Ichinde kijahigo. Then tension. Tension no kuguminchiriza. That tension that you're supposed to have. Ichinde chuine kufuna. Mwenu umuntu kugira ngo nahura ahari ya tension. Konka nibageta hypertension izine rindi ntugeta high blood pressure. Umunaza kuchiteko mu rumujunga ari kutemagena high blood pressure. Kugamba high chimanyisa high na naba hona low. Exactly. Blood pressure. Haro high blood pressure, haro na low blood pressure. So high blood pressure ntugeta hypertension. Okay. Then low blood pressure ntugeta hypotension, meaning area hands. Okay. So hati generally tuyenzaganira pressure. Tuzaganira pressure onkeri izo bakaturanzya yahiguru akire kukarashage turanzi ho kacaya hands. Okay. So urumuntu ino mutima kandi nugutura nugutera. Umutima nugwekwata gwirekura ukwekwata munonga gusindike shagama erabo mumisi etambure koreta eginaho kureba mizina garabo mutapu aho gwaye kwata gwamiga bigenda gukirekura hati pressure eri umutima icyendera hata miza gagagenzire shagame yayegenzire garuke jita umutima gwinaje batwacengana hati emisi gituragiri nka pipe ngoko kugireba hatari mu bunto bukugizibira koremera umujyanye gigenda ishaga migenda gwaye kwata kwe kushikayo gugaruka relaxinga guba mahango egarukiro mu tweta veins. Hati ko kumega pressure eyeshaga mene kugenderaho twine pressure eyeshagama eri kutamburaho umutima gwagwe kwasire nane eri kutamburaho umutima gwamara kurekura. Okay. So twine diastolic ejo twantuhandika nco kurebera ntuhandike yahiguru nane yahansi nco ndebera mwindeza manyabinga you offer this one. Okay. So eriya eri kubaho umutima gwagwe kwasire shagama eri kugenda. Niyo tweta diastolic yahiguru. Haze ine range ombero gwanje tukushana no gwawe tukushana no gondejo. So nojo shangango ntujebara ine kuberi hagati yigana na nigana ashatu. Bweno waherero kayo. Nabari yarigana. Ine kuba ari yarigana ashatu. Then twine nane yahansi. Yahanse ine kuba ni rugari nkaga kuzari kinani. Hato mutama ugwagomezere hata gwarekura. Pressure yishagamira kwiziraho ine kuba ari nkaga kuzari nkahe ari kinani. Okay. So nanye ni 100/60.
nimba ndiyo munomo no buri umunomo nabanyine 130/80 nimba ndiyo munomo na neza asigara hagati yaho. Okay. Chonka itukunda je itukira kuri faringa ho je ni kubera inka hari gana abiri uzanka hari inshanju ahansi n'ingari kinana kushanga ngo aho nturirahinga ho kumanya ngo umuntu arije. So tuine uburiro tweta hypertension and pressure kuzahiguriye ejo ati kibaro twakirenga kibaro twakirenga konka sutaka kirengere tinengere yitukugibagabaganisamu yarenga rigana 3 kuzarigana 20 icyo tugeta pre hypertension kugarigana 3 kuzarigana 20 eje nireruguru eje ya twahiza ku mugo mutuma ubwo muntu nabari mu kiturkweta pre hypertension takashikire yuji takarenje series mu hypertension cyonko mbere nugugwa itandika koreka ububonero ngo abasa kuba yafuna ki hypertension I no mugishamango go kufuna ki hypertension. However wano yiruka kateri izuba hija nkaye kichunchu kikatukanga ninga shankezo wambikira umutima guteka atazabirukana. Okay, umutima ngo yongera kukwata kugira ngo tugusindikesha gamero kumwe. So pressure yo tuine kugipima omuntu ahumwire yayarwo n'ubu yakuba yanatambura ine kumuri dakika nkitani 10 kugitwara ngo umuntu yahumwire kandi tuine kuba tugipimire mirundi hakiri inkena ditakushana ekuratine no basa kupima aho bironka bina umuntu agaruka umupime aho ibindi agaruka umupime hato washangere consistent rahiguru ubona confirm umuntu ogwine ki aruna gendera kutunga hypertension. Abo kuba kutubaga mbere cyo uyu shanga abantu bamwe ngo oyine munywano wawe akija umuntu rumwe twampuma pressure yahiguru fize mureme pressure ko yagira higuru uyamaze dufashura fizi yagaraka twashangera no hatiwe niwe kenyine kuwizire twapima pressure twashangera yahiguru wagenda wagira ngo nyine bizubu konka kuwagaraka twashangera yahiguru twagaruka twashangera yahiguru ati watandika kugira ngo nyine bizubu konkere pressure yenyine so nkimanyi sangu tuine kukimanya ngo tukubasa kugira ngo rire pressure umuntu guharanza kwijanga ayibara ongako kuija kukibira twashangera yahiguru tufuna katabo tukwandikiramo ubika katabo okigaruka tugaruka tukibira tureba yabiri yahiguru yabitari higuru tikine nshonga yabiri yahiguru tugaruka tukwa ubundi murundi aho kukibira gwakasha tukashangera yahiguru munonga tutandika kora tuta kwera iki kandi bizubo wanje kuyibutaka ho ga doctor hati nkinki manyisangu ebizubo kubirene bukuretera pressure kandi ezubo wawe butaka ho yoga yagumiriya higuru nayo neza kongera bizube byoyi hati reka twiyambo gizibe cya pressure amagara gasigare garije hato sigaze bizube byawe byamaki ebyamagara. So twareba je ngo pressure yarengigana 10 kurugarigana 10 paka rigana 10 nuri mu kitweta pre hypertension ariyo no gendera hormono gendera yarugiga arigana 10 ekazarigana 5 nuri mu stage 1 bina na stages hata ho no ine hypertension cyonko ari mu stage 1. Okay. Then warenga aho arigana 5 garuka higuru nuba wayeyongera wazo mu stage ya kangahi ya kabiri konka hino go kubasa kwija okashanga ngo pressure yawe yatemba yahiko muzigana kinana umuri bibiri hata untutu azo mu kitweta agency washime koma arigana 3 hati ndi muri 200 exactly ndi muri gana kinana tutwazo mutweta agency ishitine kurinde kitune kushikana tukorera ko shahezo nimukira kureta abantu mwirwarro yo wamureba ijana atambura washikaho leta wamukebera urabashaho bapanikinga n'ibintu bana bazokuno bazaguriya so kinchore kangu ejo pressure yarenga
twine kurahuka munonga kugigaruza hansi ngwekoreta eterere na pressure ya hansi twareba yarengo murigana twine kutandika kurahuka kugitereza yaterera twagaruka mu pressure erno so ko kwija hirwaro twamara kwamahurira gongo ine pressure twine target yitu target yitu ne beringo share pressure ya hansi za hansi yigana 80 hata babono na yasagara inigana 35 nota mwene mbuzugu ekintine kukomero muriwe kandi eya hansi twine kakasangu eya hansi yakenda aho no kugira ngo umuntu yagenda naho rayinata obusingi nkatwareba pressure byo kubahigura twareba n'ibintu cyo kubasa kugiretera kuzankahe ahigura reka tubirabe mwaha bo bwire tubira kukire ecyo kubanza no kwija kushanga ngo umuntu genetically genes zeye ombazirebe inababire bine pressure yakaringa genes zezo science tekatushoborireje enshonga gwa kimama wanje yaine pressure na yanyeni kira kuba njine cyonka nereka ngo imicagirinka he ahiguru hatemye buzaho genes nziba behaving azita abo kugira ko kuzara umwana waba kumukira kuzara nubakira kugira nti abaganda ntugamba bamuteze orubobo wenda kugira nti umwana shenisha rena abanyankoro biro kukira ko gumukuzo wabashuzara abanyokozara kuba kuzayo barebe byara byo mwana barebe byara ningenkomo niyite yo mucika cyonga tukoma aho bitukureba higuru honka na no munda ntubasa kugira bitwashanisa I get you right so no wasa kujija kushanga nti emisiji yanje yanyikira kufunda jikaba mike na nejo mwana nje basa kujja kutandika kora gita funda nakutunga je so positive family history wano urangwa bazire bawe inaine pressure bashwe ko na bashwe nkuruza medical check up ine kubiri yapati amagaraga okay nicho kurebera umuntu umwe muntu naje mu biraro nkubuza ngo wanyina rafire cyumura hati ureba ninkubuza no shasha ndumuni nkubuza cyumura mukani mbari ngezeho kureba ikikubasa kuba cyarugireho abantu bo wanyu kufa cyendeza aha risks zawe kubankabo burire so echo ni kimwe genes cya kabiri no kwijoka shangangu ngo twashoborere ngo pressure nengeri yeshagamere kurabo mu misi abantu abakozi ya motoka wakubetegereza nayi no rupira amizi gakutambura gempora mukakwakwe na pressure ya mizi yongere ayimato rupira ushanga gakwija gakufuna ubuzubugana gashohora hata gashohora na pressure so nane kinde kinze kikuraza pressure no kwijoka shangangu eshagama yawe yanirabo mu misi ahiyabire niraba kuri ya pressure umutima nugusigara ni yemwe cyonka himisi gifunzire ine charetire yafunda wiro kukira n'amashazu yes watu akengana satu washange musijya ugirimwa amashazu ikindi kimanyisangu noza kufuna ubuzibo mushaga makoreta kurabo kutamburo misi tufune kitweta pressure so ine kore samani nyinshi kugira ngo irabeho ine kore samani mingi kugira nti irabeho which is the pressure at tufune kitweta ki hypertension yes so ngwineje hati nyenda tuze obutwamara koreke kikugirwaza nkayenzire turebe kumfuna hypertension nensubira kureba ki kufuna buzuguki nabangira ngo nyine pressure kandi habwacu kuba kushanga nyine pressure bera rijeje obwiro bukukira ko kwijo mu ibaro tukashanga nyine pressure nstandika kwebuziwe nko muntu kirugira ari kikubonye pressure twakubuza tukashanga mbazire wabiri nyine pressure tukugambera mu chances nyingi mu niki cyecho twashanga kiri mu stage 1 ninga uri mu hypertension stage
tubasa kumba zo kwiha amashaju umumisi Umuhanda yeshagame. umuhanda yeshagama tumonitaringa Okay. tumonitaringa pressure yaza hansi weranda ubundi cyonga turakwembaza ukwiyamwa amashaju uciru kureta uruciru kurya ibintu birumwa amaki Amashaje. hataho noba wayeretero obuzubiwe nkomu so twine kucendeza ha bintu bikureta amashaju rero tukongera aha kurya ibintu ebitukuyamba kucendeza amashaju omuibondo nkeki omumisore nk'ebyenyanja seafood zezo zituyamba kucendeza amashaju abo oyihireho ekyo nanokugira nti tukore munongo mbere gurekeraho gukora amashaju Wagumba FKW wahikata nakuzakiduma. ncakureberaho mu cyaro tubarabire munonga puresha aho kugira ngo tuba kusitama nekwata munonga itaho kuba bari mu office tusitami nangwa shabasha obokana bemerera munonga kandi basibana batambura konka bakusiba mu office basitami chances ni impango munonga habwaki ko kuryemere ko kuryo muceri ombero gugufura glucose gujibika ahe glucose yaba nyingi ombero gujibika nkamashaju njo wabirohurira bakare ko wabiroja cyaro go mu kirento twire Buganda no yakahunga abo kugira ngo ko karya bakabika nkamashaju amashaju ago kuga kurenga gazaho no miki no mbizi so nikirunji wari munonga kahunga okore munonga glucose ejo gikozese ekendere tureme kuzo mu mashaju Burire. na wagafunda amashaju ago wakora munongo mu rwako glucose kako nugutandika kusharaga amashaju kugira ngo gabe ngo gakora ki gakozesa so ase cyo ntituyamba kwenda kugira ngo tukendeze tuta pressure ekindi omonyo mwingi wo kuryo monyo nuguretero kunyorra munonga mize kuruga heru yemisi na muno ahenkari ahitukorromo omu kidneys garuza mizo munda aza no kimanya jengo Umonyo gwe gunyunyuta. no kimanya jengo amizi gagaruma cyatapu harimo macumundu omurushoke tikikumanyisa ngo mu nyanja tugari cyonko mu rushoke gagaruma make iki kimanyisa ntigine pressure nje Okay. watu wachengana je Nkwinebuza. so ko kuryo mwonyo mwingi gwaye yongera amiza garyo mu agakutamburura mu musi abo kuba mizo mu magara gakozeregata garuma mwaho kuryo mwonyo kifosinga amizi kurubwo mu bicweke bindi by'amagara kugaruka muki umushagama hatushanga ishagama imisijya overall mu pressure yaza higuru pressure koreta Etera. so ndatorakuke turebe pressure nebasa kukora ki icyo kubanza twine emisemi cyo mu mubiri nkahabongo hariho busubuke munonga aha mutima hariho busubuke munonga obutakubasa kubeyaringa ejo pressure yahiguru munonga hati ko kwija pressure yaba nyinjo mu misejo ubusogo no basa kwatika Yego. aza kubukwatika ishagama ko kushohora yaza hero yo musi nebasa kurutingiraho Mira kanda kecinene kora kineneza. ufune kuroto mbongo kitwita stroke Okay. Pressure cyo necereta. exactly Nakutunga abere buzima. ba stroke abingi neriki pressure ninga pressure nebasa kuza higuru ezo mu nsugo ezakajijina esindike yishagama nyingi sigo zifunyeshagama erengire kitubasa kubeyaringa kandi ensugo nizo kujejeneshagama yitu hato mu kujejene ensugo ezo tufune kitweta kidney failure aho kugira ngo twanyisireze ensugo nangwa nyumwazo hino mu cyaro tuferirwe ntumuzika ncyakare nicyo kibire kiri ikizuru akafuna pressure tiyajimanya ahagire kushikiro mu irwa ratine magezi pressure yamusishireti ensugo ana umutima gwenyini gwine emiseje gushapurayinga eshagama kandi nimiki umutima nagonka gwade ngo kusindika eshagama mu magara gwine emiseje gusapurayinga eshagama eje guhereze eshagama Yes. kandi najo hatukuji kwija pressure yagiza higuru ryasisikara hati gishanga gitacereza muti mutima shagama
kandi umutima nguno gwetaga eshagama mwenda kujakire kugisinduka gugikozese rugari yegeye gusindika handi nabwo nkenyine nugwende eshagame yawe guyamba kukwate karekura kugira ngo tugurete oxygen ehikeyo gukwatane gurekure eshagama bone kutanga nabwo no gusindika nabwo gwenda kugikozesa nabwo nugugikozesa gwine tweta coronary arteries zo gusapurayinga hati nazo pressure kwe kwija yazishisha ezo arteries hati nabwo guburushagamera guyambe guburwa kufuna oxygen ero mwamana garayambe pushinga pampinga hati umutima gurekeraho kupampinga ngukwiye kupampinga izo no pejera no pressure man hati ibyo nibyo so heart failure heart failure kushanga umutima gutachikora ki gutakibasa kutera je ngo kugwine kutera kushanga twagizaho kuza major organs ensugo obwongo na n'umutima atechimanyisa muturagurire go mutima naka pressure gitakashira so ko kwijo mwiraro kurigeja pressure yawe kwe kuberi tubaho mbazi umurijo harimo mbazi cyo kuyamba kwiha amashajo misi harimo mbazi cyo kutuyamba kwiha kongera size y'emisigi yawe kwenda kugira nte emisigi yawe amahango ho eshagamera be muje akaskanje kakarakache kuba mbazi kasharamuka haga kagoma kayongeraho kacyabo hango kwenda kuhariza jena nkejingwera be eshagama ngwera be harwe jukuyamba kwenda kugira nti tongere ahamonyo gutukushohoza kugira umonyo nuguretera umuntu kunyunyu mutagaruka so tongera ahamonyo gutukushohoza na namizi gakoregata gacendera gari umushagama gakoregata gashobora cyo rero umuntu yija okombazo rusiba no shesha kugira tudokta kampo bazi ni nsiba ni shesha so nano kutebekanisa ebitekateko byitu mwana yashara pressure ngo gucura ngushara pressure tugenda kutebekanisa ebitekateko byitu tureme kubana stress tufune counseling ejo na routine exercises wenda kugira ngo tushare gari y'amaki amashaje atachimanyisa gumbaza mwagumpa ni maranko kweza nkakumwe ebishaje bikwamu baragaruka kubirya hata mboburire hata aho pressure aho n'utwino buzuma wisha tujye mu hypertension ntakagizire pressure yenyine ntakagire pressure ni nkumba zo gwimfuteka monotari konkizo bari kuceranga kugira ngo hatu twatanduka umbazo gwa pressure kikanci gambe genda nzije no mukamera wale twakiraje tukagira ngo twatanduka urugendo pressure yawe twagipima twashango ine pressure twatanduka urugendo shabo mugume mwikirizangane na ba doctor omurombazo takagumira kare wateriramu ukabiruga kashate cyo kubanza yemwagize ngukani ngebe mbere tebishaje nabireka nganye ne pressure y'abana ya school fees abana nabarenga off nabaha abandi tinjira pressure ya fees hata kajuma kumwa kampa kabyozyamo kandi hata bwenshi no jangu ntabureka hatwunko akajuma ka cyendize bishaje isigara ni ma pressure yes nani nkombazo ko buje mu biro kukirata nani nkutandikisa nimbanza nkogwe bishaje byonka ni amwe bishaje bikasigara biri yahigura umuteka gwaki agwa pressure ate cyo rumuntu ugamba nti school fees kwe kube kwireyo nimbandije ubwiro kukiraho bire binja bastroka bitwine kuba kwija bamuhamahurire mabi ureshe temba aho naho ureba umuntu yagira ngo nawe pressure zamutera yazo mustroka habwenshonge yabanza ukafuna pressure yajurugaho ukati wo ryakabaza kakuyamba imisigi yawe kugira nti byasigara gire mahango eshagamanira bamuje na wafune cyakukanga nanye kenye nafune cyankanga pressure yanje neza higo cyo kati washanga ngo ine cyakukanga urede yege higuru kandi hati twayongera twakukanga nuko kurant pressure yatere imiti ya MC yakoreta yajata umuntu yarugumagara gense nuko bo kurangu atirwe pressure konka kanushangwe zendwara zikazibeza abantu bakuru ruyari hati zikije zashumba zitakugira ngo ubundi na nabatonzi bakwata ninga nyinshi kwasire kubi ato twasire kubi icyo kubanza
tujire ntufuna evolution ya medicine kare umuntu akaza hirwaro yamara kufuna ubonero bwa pressure tubona ku mukebe mukati cyo kureberaho wija Star Medical Center nubwo kwijana urigo muntu kebera pressure kuno kwabusha hano je baceberera ayigomba bistabona bijwe hati oyine gumano bano kimanyangu pressure yanje yahika icyabire kitariho kare nangwa kare abantu bingi bakabitwa pressure batakozere batamanyire ikinendware tuyire n'abantu benji kane yongera abantu batari bamwe na bamwe watura nabe myake ya micece mito nahone tutera mwe ntine kwantu jukwataho mununga tukareba ibiri kugenda umesha konka twagamba ho bike wanda kumanya biri kogaho basa kushika hihi hirwara rero kuri hihi oyongere kumanya ukupima pressure kine shonga no kwabusha hikaho baro kubyemerira ugaruko zo mahanda yawe gendo tambure omanye yoro kurugana na hero kuzaye in case otaka hendero tungire byo binahurra heart failure kidney failure stroke n'ebindi complications zikurugamo 02 kujanga amagara ngagatashikira kama of course ari umwezi witu akwabona badagura kandi okutamba no kwarahanga abari mnango agmani tagwa program yeje nacho mutun charity omuhereza twatwine Dr. Jamilu Limbazi okuruga aha Star Medical Center omukijungo murembo rwambarira amatusiyo program n'abakazire health products tureba n'uko kubanza rukwisha mukama witu abarinde